tanah dua. Holoki na tubuh sian rohaki, holong mido nama calowi, sadamah tanah dua. Mulayon rodi saleleng ni leleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia beholang poan masu parboga sontai tiap maju cita siar gomos mabani rohami Makan yang mainan, mendekat di melihat dalam Tuhan di sudi kolom Tuhan, dia palau baso menpungan di soal kolom Tuhan, terkasih betul Tuhan seperti nenek borak menami, gereja mental pemas masuk dan pernah di Tuhan, hukuman untuk menang dari hari Tuhan, satu nama mudah dan nakubaran not pada bakat dan selalu Tuhan kami. Saat awal pertengah doa untuk menang dari hari lihat Tuhan Tuhan saya di rohak, asal bumi dalam mulia di bahasa las di rohak. Puji pasang pagi oleh Tuhan berjalan Yesus Tuhan kami mulia di mana amin. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll
What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. And you look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live.
dohot di perbadian palangit dohot tanokon. Naik magalup hamu uboto kardongan sarite di bagasan habadiaon na tama. Gugumba hata ni Kristus maringa di tonga-tonga muna. Mardongan sadok habis tanam mahamu masih ajaran jalan masih payona. Asa todo donahot imahapur seao pakirimo dohot aholo. Alay aholo to naubalken. Haleluya. Ya Allah Tuhan namion nama sakap na marbas. Jalan na sila magido pasu-pasu. Atok say karatak mana sila di bagasan asin ni roham. Pasu-pasu jalan ramoti mana sila marhiti-hiti pakkaholongin. Rajai mana sila marhiti-hiti tot di barbaria. Asama muka jalan marujung di bagasan dami pardongan saribion na sila. Tangi homa tangiang nabion ala asi dohot holo. Iya si parbahan au daktaga ukurangan au. Ibasabang dorohakku ditogu doa di dalam kategoran ala ni kuarnan. Manutuk meja di solukku maradok ponak kamusukku dimiyahi holo ulukku suk-suk do panginumaki. Itu saatnya mertua akan kemamibon akan lebih batang jala nau peomsa. Suasana Natal main ala disahat Natal di sudi perhalan di mulia dan bika margi kita selamat Natal hari Natal mari kita seluruhnya adorak saujau kami betul ujang kita ala tonggon nuai cross yang siap tertular kubur aku bodoh dari kota Budogera Palaminang 10 tahun satu sana kami terus kami puisi dan mulyani kota Malu rekaman umat selasa dengan karena ini kami sebuah tertulis pena kami mah nama mengiringi dia tidak karena ini selamat datang meniburian tahap kami bisiki asmar wahuna sawari parami o parburu perdalam ulang tahun di bagasan damai dohot las di roha amin hal ini dibatan di pulau Pamasumasuon Jubel Panjaitan dohot Susiang Rina Veronica Borus Tumor imanata surat bisada korek bitu-bitu di ayat tulu di dok sobrang di ulahu bawaima natama di pardihutana laos somodi parkuani Tuhan muliana di sido yang go pasamahomulo natorasmu asamar tua jaga leleng mamulu
Italo na nilehon ni Kabuka. Ino na tiniru ni Dadahi, dung lantang hapor siap na, majalo pasu-pasu hokripe may bala, napastinan kamanginang na tiniru na perjalanan hidup orang tuanya. Alanido marhide turupohon ni dok ikut tuduk ma pangoloyon ni bawai soong pangoloyon ni Kristus jalan tuduk ma pangoloyon ni parokwadi nagari itu di tengah-tengah si keluarga dan lomorohan ini bakal terjauh kacau. Alanido dengan unsur mani pertibion dan boserak kemanina na sorong dunganna. Kalau tidak mau berkawan, mau orang bersau, Tuhan akan mau, iya kan? Ada pula riko berdoa. Ai di toppa de batazo rumai, asa memang boleh dalam berinteraksi, kehotoman dan nasi. Karena manusia pada dasarnya saling membutuhkan. Dalam kita kebagian naso makan itu kalau diri di sana. Ngai koriko pikir hodokku. Isi nagabi dongaku saudara Tuhan. Gaya koriko pikir horoku soal dia do palihut donomu haduan dia keulau marga seseorang. Soal iman kuena. Karena saling membutuhkan maka perlu saling melengkapi. Jadi dalam zolma nasiko timur tidur. Seberapa hebat pun cara pandangnya terhadap sesuatu, jadi di topa de batama colmai tumiru rubana di tiruan tot de batama homanok pa ibadah bawa guru nasi di topa dung di topa de batama colmai di ibadah ma dang dengan sasana bawai bujuk ubade mani ibadah sana guru pangrubi di ibadah bahet aku alai siap pula dai dobe di hato panai bawa buru-buru nasihat di bawah. Alani ini dari kono di bawah do amana do hotina patok portiri na tu na niurina. Naga bisa dada indo nasihat dan kue asa dada dua be nasihat tung sadada indo. Aku ni ini dok Tuhan Yesus. Garuk na paulah kon na niurina ia suara ni nama ramainan. Na palaku pot satu pangalaku do nang nama buat nasirani atau na pinaduku di debata dan jadi sirano di colma somonon di dok debata gawe hamuat kabawa hahologi hamuma pardi hutamu nabi somon Kristus nama kahologi hudiyai jalan nama kalewon kirina humok koksa unang buruk kamu dapat nasida ikom maroha hamu mantomani nasida sangat baik kamu nasida somod domak panean di hangguan nasora sudah dumi somonon do didok hata ni debatat wakka buru
dioloyak kaparupuang magawa nabi songon pangoloy na ituhani ay bawaido ulo ni partibutanan songon Kristus ulo ni Huriyay ikon otor porman toman mardongan halapohon dohot hanimahon ni Toti paragi ni Huri imana arga di jolo ni Debata dohot di jolo ni Colona atong songon akan namar parangihok kata di Debata sumuluk kong para sa kirohaw dohot habasaro dohot haserepon kiroha mahamu masih paune-unea mahamu dohot masih asia-asia saluhut riting kiroha muruk rimas panunggahiyon dohot panisahiyoni dauma siap kamu ala diginjak di saluhut na masih haholong ang mahamu ay ino rahut-rahut ni nasutinggan. Dumidami na siya Debata, ima mga raja di bagasar roha muna. Jala salut na minahin muna marhite-hitihata, manang papahena, tok-tok may marhite-hite buwar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mga raja roha muna, dohot ulaw muna. Atau nung nalibigi hamu hagani di bata tari kok turuh di pardongan sarbiyawi. Nabalukum maaw tuway jumulo ni ho alin pagoli jubil panjaitan. Olo ho makkajongjong ko di julo ni bata na upo sa luhut. Tuhod di julo ni ang kadongan na puliso. Na di pagidorohan to Susi Andrina Veronica si tumorang na niriritmon gabi tungang kusaribe. Olo doho makawalong ibadah siya nasa roham dohot magulaho siya nasa luho buhut marparamehong parami na nalirap dohot ibadah na olo doho magajuan judohot magalyon na tuksurang murang parameha jalan na sotupa paulahok ko manang dari kodong mo ibadah paima disirang kamatiang kamusugot molo na usada roham mangoloy sa luhut na dokma Olo. Namanut kumaulo ni ho ali inang Susi Andrina Veronica si tumora. Diririk ni si Jubil Panjaidanon bakit tungan na sarili. Naulo ho magkajongjong ko di jolo ni Debata na upo sa luhut. So di jolo ni tungan na pumunison. Nani bagi dorohan to si Jubil Panjaidanon gabi sinordukmo. Olo ho magkaholong ibadah siya nasa roham dohot marpangalahu na turay maranong punibana dohot marparangihong parami na galian pagwahalang Kriste ko jalan na sotupa mahilolok ko manang tadi korong ibana pay madisirang hamadiang kamusugot molo na usada roham mangoloy sa luhut na dogma olo basahat mapartipyanon Tuhan naman. Atong masilihon at tangasya mo mahamu pawahok ni padamuna. Naposo ni Debata duaw na magbuan hatana to hamu. Marhite-hite kuar ni Debata ama anak dohot toddi parbadia duaw madok. Na pinado mo ni Debata dang jadi sirangon ni Colma. Pasu-pasu jalan diramoti Tuhan Debata mahamu. Disodakot Tuhan Debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakot Tuhan Debata mabuhina Tuhamu jala dipasaur homma damena tutod di munabi.
Amin. Ison di pada ini hurianta haka bisi video tu ceramata marhite bibil dohot bukuete alani pakai hakuma bukuot obat tuhinan kota unang pajak-pajak hangun ilamanku ay nanay pakai di solma alani mangulung mahamu marhite hana ni dewata Al-Lubi so nebro naposo yang dibatasi Joshua di 24 ayat 1-5. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Selamat berbahagia. Mereka kita sa buku itu nomor 150 ayat sada dohot kulubna laos kapasahat ma pilihan 2. Asini rohani Tuhan dan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di batama dohot parsauran itu di perbadiangan nama dongani hamu salu. Kemungkinan musim kita siapa lah jual hatau.
antara dua berat. Kalau pasok-pasok pagkagasoni siyan napatunay. Dagiat matong pasok-pasok pagkagasoni ng dalawang ini. Pasok kapurasan, dan pasok-pasok kapuraw, tagabiyo, libanaryo. Simula sa Roha, di kinuwargan ibadaydan, soalnya di kinuwargan di Sumora. Dari daw sayang sa atau magawang pasok, tunay mas pinitong di Tuhamu, asa pilmo na poki, bawa pantalongan, pil matokton dulu, luju-luju manak pamumuan. Poros mga betul. Now bilang kami di putar di Panjana Ludew Nanyon, oras ako tumulan nanyon, pahon yung puta matuwa rin bata. Masok lima kasihan. Okay, mura mas. Parumay kon. Parumay. Kasihan, mudah lang. Semoga pemburu kayu kontak pamor di Bandario. Janak Silvana. Buat sila sendiri dihami keluarga penjagaan saksoni keluarga Situmora. Mama Borasak Pinay. Lama. Nangarong Ben, Borasak Pinay mo. Mama Pantuet ya nagabe ya. Abang mga ramoti kita di bagasan Haimaso 12 Roha ita satu bagasan Patikeno. Dia membawa suhut nami ala nung kasipuldo anak dot buru ni huriai macalo pasang-pasang perbogason sebagai joroni Tuhatta marhita na pasonai bagi dua nihita sa luhut na ang giat matong pasang-pasang gabi pasang-pasang oras di pengatip nalau siya nasonon na sida doang ka rin na pangihut song-songin ang nilao hinalas rota hita jol matuang katujuruan na hari mas marhita ima di hang mura suhut alam marudut na peulauta di bagai sa senaryon naruhan nami sesuai dengan program Hurianta dengan mata buka ulauta di bagai sa senaryon di bagai sa kuar ni Tuhanta ala di permusik nami nagtukon na yung ulauta di bagai sa tikyon asabat marede hita sayat siya buku ede nomor 10. Ibadah hapusanmu saya paseret rohani. Hadan di bata na mamuhay parpumuata di bagasan Partikenon lima natarsuran di Matius onom ayat siang songonon ma di Indonesia songonon ma tangyang muna ali amanami na di Banua Ginjang sai pinarbadia ma guarmu di bahasa Indonesia di dok
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Martaniak kita. Mauliate di pasah rohanami tuho ali Tuhan. Diari na tiur na pinasahakmu dia bala bertikyano. Dung udud ho kami anak duh buru ni huriam. Nang majalo pasu-pasu parto ngasaribiyong marhiti huriami. Bongot tami muse mangalakka. Walaman ni hasuhuto. Dinanaing patuba ulaw adat ni habatahon nabi. Alani i disuhut paranak marga bajaitan. Dohot suhut parburu marga situmora. Mardalam masaluhut na ulaw non. Ibagasan dami na siya ko'y. Tuturi araw man na sila ibagasan pahipaso. Wala mga sahut Jesus Kristus. Martangiak kami Tuhan. Amin.
do paruwata terduga tegasno itu haktai acara balfas organization yang pinasa ni napasonay sehingga utang pasok-pasok di pasok-soras tukang di mata di mata tujuan baru bisa lagi dan patut menonton paham di sok patut anak doh permainan jadi angkatan musik kami yang karena dua yang kau majau di kami gondang muda-muda pas pada umar di gondang sobat dia pahami di pokoknya lapan naga. Sampai si godang sejak dia tesel dia beli dia thoras dia misal huk laporan yang sudah di mata bertuah di bawah. Jadi sampai dia